So asifisa ukuthi umbukele ekhaya nomuntu okholwayo azi ukuthi umprofeti wamanga akusiyo umuntu okhuluma into engekho kuphela. Kodwa umuntu wesinye isikhathi oyikhuluma into ekhona yenzeke. Kodwa egcineni akulidele kuNkulunkulu ongasiya. Yes. Ngabe egcineni sekuprofetile uyakutshela. Welcome to another episode of Sisazokhuluma kwiKota to Media. Sibonge ukuthi futhi uphinde uchoose le channel. Namhlanje sikhona futhi sokhuluma nje indaba ezimnandi, indaba esisikhuluma azikho zimbi. Ya ungezwe abantu bethi mhlambe ngazathi sinokugxeka or yini, indaba esisikhulumayo zimnandi ziyasiza. Yazi into ethinta nje umuntu noNkulunkulu, leyo nto leyo yazi ukuthi mnandi. Igama lami kusasewuye umduduzi ngwakashabangu, wena nje hlala nje umamele na kanjani iyothi phela lengqoqo yanamhlanje noma lokho esokhuluma ngakho namhlanje uyobusizakele. As usual angihambi ngedwa namhlanje futhi nginabafundisi bakhona. Sibonge nje ukuthi babe khona once again. Ngiyazi abaningi bayasizakala ngabo, but ke ake siphinde sibabingelele, ke sibaphe nje ithuba nje sibamkele babingelele. Sibonge bafundisi ukuthi nibe khona. Ya singabingelela nje, qale ngakuwe babukhumalo. Ngiyabingelela abashabangu, ngibingelele nababukeli emakhaya. Kuyintokozo njalo ukuba kulolu hlelo lapho khona sizokhuluma nje ngendaba zikaNkulunkulu. Yes. Ukuze lokho uNkulunkulu akushoyo kuzwakala. Sathemba ukuthi asikhuluma kwethu kodwa asikhuluma kweNkosi. Siyabonga. Asibonga. Babukhanyile. Ngibingelele babushabangu. Yes. Ngibingelele nababukeli. Yes. Abathandayo le channel ukuthi hayi. Ngiyabingelela nonke egameni lika Jesu. Sabuyile. Esibuye nako akusiko ulwazi nokuthi kuvele thina kodwa ukuthi kuvele uNkulunkulu nentando yakhe ebantwini bakhe. Yebo. Siyabonga. Hayi siyabonga ngempela. Ungaze uzicabanga ukuthi uma ubona le channel ngoba singabantu abafuna ifame, cha lutho. Sifuna fame. Sikhona lana nje because khona lokho kusithinta. Wawakhuluma something ngalila langa lela siqala besiqala ukurecorda nawe wathi lo mlilo mawusemathanjeni kwasho Isaiah Jeremiah uthi lo mlilo mawusemathanjeni noma ungathi uthuzama ukuthula akuthuleki, so azenze sometimes. Omunye umuntu angacabanga ukuthi hayi nje laba bafunela ifame nani lutho. Yilento le ingaphakathi ithi masikhulume. Njengoba ke namhlanje sizokhuluma ngetopic ya namhlanje, ngithi nje ngcono sivele singeneni kuyo once and for all. Singalokho siyidelay, yazi isikhathi sivele nje sigijime la sekumnandi khona ubone mawuthi sekufanele sikhathe siqede. But esikhulume nje ngaba abaprofethi bamanga or abashumayeli bamanga, abafundisi bamanga. Ake singene kuyo ngoba indaba vele lapho for today. Futhi ke ngizoqala nje ngikhulume. Yebo. Kunalelizwi lapha na ku Efesu ngithanda nje ukuthi silibheke. Amen. Sazoqhubeka nenkulumo. Efesu chapter 6 verse 10. Yes. Ngizofunda nje ngisheshise. Isekelo salendaba yethu ukuthi kwenzakalana emhlabeni sisazokhuluma ngezenzo. Yes. Uyabona ilanga liyakhanyisa nje uNkulunkulu likhanyisayo. Kanjani? Umuntu uyaphefumula ngoba uNkulunkulu uyavuma asinikeze ukuphila kwakhe lokho kukithi okusenza ukuthi sibe ngabantu siphile. Yes. Uyo sinikeza kona ingakho asiziphileli thina kodwa siphilela yena. Yebo. Njengoba sisaphila uyothanda. Manje lencwadi ngifuna ukuthi sisazokhuluma ngezenzo zabantu abasuke bezenza. La besizokhuluma ngaba abaprofeti bamanga. Yes. Nabefundisi bamanga. Uyabona kukhona ukuvela kuNkulunkulu, izimbili izinto, khona umoya omkhathi, umoya kaSathane.
njengoba usathane sazi ukuthi usathane kwakuyingilosi kaNkuluNkulu ehlala ezulwini. Yes. Walahlwa kanye nezingilosi zakhe ezivumelana naye. Njengoba yena eqala emelana noNkuluNkulu efuna ukuziphakamisa ukuthi adlule uNkuluNkulu, walahlwa nazo. Yebo. Njengoba nathi singabantu bakhe, khona namhlanje abantu abakhonza uSathane straight kwasazi ukuthiwa nje amaSathane. Sikhona abanye abakhonza uSathane bengazi bakhonza uSathane. Yes. Manje kunomoya kaNkuluNkulu kunomoya kaSathane. Umoya kaSathane lo moya othanda ukuzenza uNkuluNkulu kodwa ungesi uNkuluNkulu. Kunalamazwi ngizowafunda nje elokugcina qinani enkosini nasemandleni amakhulu hlomani zonke izikhali zikaNkuluNkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba sibambene negazi nanyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobubu umnyama nawo moya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkuluNkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi lapho senifeze konke nime. Ngakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Kuko konke nithatha isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi. Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya kulokho nilinde ngesineke sonke. Ngizovele Okay. azichaza lama qinani enkosini nasemandleni amakhulu. Uqiniswa ke manje umuntu kaNkuluNkulu ngoba uNkuluNkulu njengoba uJesu wasifela sonke singabakhe. Yes. Wayezele ukuze yena abe isikhali kithi. Sokulwa nale mimoya enhlobonhlobo. Yes. Esizwa ngayo la ezwini likaNkuluNkulu kuverse 12. Ithi ngokuba sibambene negazi nanyama kodwa sibambene nemibuso namandla. Lo mbuso ke lo mbuso engikhuluma ngawo umbuso kaSathane nemoya yakhe emibi. Uma sithi umbuso kaSathane is a kingdom kaSathane. Yes. Kule kingdom kaSathane yena uyinkosi yakhona futhi bakithi uSathane unawo amandla. That's why sinabo abantu abakhonza uSathane nje ngokuvelile. Esibabiza ukuthi abathakathi. Labo nje abakhonza uSathane nabanye abenza izenzo ezivunywa ezithandwa uSathane kodwa zingathandwa uNkulunkulu. Ngakho ngishilo ngathi abanye bamkhonza uSathane benganakile bakhonza yena. Abanye bamkhonza straight. Bazi kahle ukuthi sikhonza yena. Yes. Manje ke la ngizama ukuveza lemibuso emibili ukuthi kukhona umbuso onamandla ithi nemibuso namandla nababusi bezwe balobubu umnyama. Yebo. Ukuthi lapha emkhathini kukhona imimoya kaSathane kanye naye and le mimoya inamandla njengoba sibona ke impumelelo yale mimoya ikhona isebenza lapha emhlabeni. Impumelelo yokuza kaJesu ibuze thina ngoba thina singofakazi. Yes. Baloko esikuzwile naloko esikubonile. uJesu ngokumamukela uJesu sasizakala saba la esikhona namhlanje. Yes. Njoba sesisika siyaletha ubufakazi nami ngabuletha ubufakazi ukuthi ukuhlaselwa uSathane esehlasela physically ngale moya yakhe nganqoba ngobani mina nganqoba ngoJesu. Yes. Ngoba uJesu unamandla. Manje ke sisazokhuluma ke ukuze abantu singathi masikhuluma bathi hayi labantu bayahlulela. Hayi labantu banjani ngoba ngase sikhuluma indaba zokukholwa fanele si-understand ukukholwa ukuthi akusiko ukukhuluma kokuthi thina sibona kanjani kodwa kuwukuthi izwi likaNkuluNkulu lithini. Yes. Isenzo sinje sivela kuSathane ingakho ithi iBhayibheli nje ngokusobala masifunda lapha no ku 1 John chapter 3 lithi owenza isono ungokaSathane. Lokhu uSathane yona ngaseqaleni. Lithi ozelwa uNkulunkulu unjani akasenzi isono. Ngeke ke siloku sithi hayi sonke siyazenza izono cha sizokubeka ngokusobala ukuthi lithi izwi lenkosi owenza isono ngokaSathane. Manje ingakho ke sizwe expose le mimoya namhlanje le mimoya yasemkhathini enikeza amandla abaprofethi bamanga ukuthi bakwazi ukuprofetha benza izinto esizibonayo ezinye zenzeka. Mina ngeke ngezwe abantu masikhuluma bethi
hayi nabantu abathakathayo bahamba bayocela amandla bakhuleke kuNkulunkulu ukuthi abanikeze amandla. uNkulunkulu akabanikeza amandla abanawo yilabo abanikeza uSathane. Nakho-ke noma bangathandaza Noma bengathanda abathandaza uNkulunkulu ngeke asisondele isono kuye nobubi kuye. Ingakho kwathina masingekho nxele ngeke sivumeleke. Ingakho uNkulunkulu amshiya umuntu ensimini yaseEden ngoba umuntu wasekungena isono. uNkulunkulu asuka eduze komuntu onesono waze wadela indodana ngegazi layo ukuze asithenge sibuyele ngakuye ngoba uNkulunkulu ongasifuni isono akasondeli eduze nesono. Siyaminyanyisa isono. Ingakho nendodana yakhe sesiphambanweni isigcwele isono iyayigcwele izono zethu. Wafulathela uNkulunkulu uJesu wathi baba bathethelele uthi uNkulunkulu wami ngishiyelani na ngoba uNkulunkulu akasonde. Ngizama ukuthi ke sizoveza namhlanje abaprofeti kodwa beyabaprofeti bamanga. yes Sizoveza abafundisi kungabafundisi impela kodwa kungabafundisi bani bamanga. Why sithi bamanga? Into engamanga izwi kaNkulunkulu uthi uJesu baba bangcwelise ngezwi lakho. Izwi lakho liyiqiniso. Bona bafike bakhulume into ephambene nezwi. Benza into ephambene nani? Nezwi. Ngakho ke thina siyabaprove. Lithi iBhayibheli abanjalo nizobabona ngani? Ngemsebenzi yabo. Manje umuntu okholwayo simbona ngokukhuluma nangokugqoka isambatho esihle noma mhlambe nokugqoka kanjani nokuhamba ngemoto enjani. Simbona ngezenzo zakhe ukuthi lo. Ingakho nomuntu mangabe eyisela ubonakala ngezenzo zakhe. Ngeke bakukhombe bathi uyisela ungatshontsha. Hayi ngeke. Umuntu nathi nje mabe sibona bathi sanibona befundisi ngoba bezwa sifundisa ngani? Ngezwi kaNkulunkulu. Yilamazwi nje engithi sazoqhubeka. Sazi ukuthi kunale mimoya esupport abaprofeti bamanga, kunale mimoya esupport abefundisi bamanga abasebenza ngayo. Bese kuthi thina noma abeqiniso ngizibala nami. uJesu yena uyini? Uyindlela futhi uyini? Uyiqiniso. uNkulunkulu yili igama sinikeza lona ukuthi sikwazi ukumelana esiphile ngalo elisiphilisayo futhi esongena ngalezulwini. Noma sihlaselwa yiyo lemoya noma sihlaselwa yini thina sima ngento eyodwa. Linye igama elinikeziwe ebantwini sizosinda ngalo igama likaBani elithi Jesu. Ngithanda nje le part le ethi qinani enkosini. Yabona abantu abazosizakala kuzo zonke lezi intshumayelo imfundiso esilokho siyiletha. Abantu abayosizakala abaqine enkosini. Ufuna wezwe kahle lamazwi. Qinani enkosini. And leyo nkosi nguJesu Kristu. Alithi iBhayibheli qinani emasontweni. Because iproblem ifiqale lapho. Most people bafike baqine emasontweni. Manje mangabe sekuprove la ukuthi lokho akukho ezwini bese umuntu ebambelele esontweni kanti nobe kumele aqine enkosini. Nabantu abazosizakala kuyo yonke lento esenzayo abaqine enkosini. Asithi abantu mabangaya emasontweni kuhle ukuhlanganyela amasonto alungile kodwa mawususesontweni qine enkosini. Hayi singaqhubeka naye. No, siyabonga bazalwane. Bob Khanyile usasifaka. Ihloko njengoba sisho ukuthi sikhuluma ngabaprofeti bamanga. Nabafundisi bamanga. Esikhathini esiningi sazi ukuthi amanga into engekho. Kodwa izwi likaNkulunkulu uma liveza ngathi liya deep uma sizokhuluma ngendaba yamanga. Asikwazi ukuthi singakhuluma nabantu ukuthi sithi abaprofeti bamanga bese singachaza ukuthi amanga within the context uNkulunkulu akhuluma ngayo ayini lamanga. Babukhanyile seyivulile indaba noma senzele iintroduction ukuthi bakhona abantu ababafundisi, bakhona futhi abantu abaprofeti kodwa bangaprofeti from ngathina ezweni likaNkulunkulu. Kodwa abaprofeta ngemimoya eminye owo umbuso amandla omkhathi uSathane njengolokhisha incwadi kaEphesians 2. So indaba mhlambe before siqhubeke indaba la isisekelo sayo yizwi. Yizwi. Kunezwi likaNkulunkulu, kunezwi likaSathane. So abaprofeti bamanga abantu abahamba ngezwi nabo. Fanele sicacise la abangahambi nje ngathini ngokuthula noma behambela nje. Baphatha lo nizwi kodwa izwi abaliphethe akusile likaNkulunkulu. There is why uzobona bephethe iBhayibheli kodwa lokho kuseBhayibheli bengavumelani nako. Kuze kuvuka abantu abathi
even uNkulunkulu wayethwala ngoJesu kodwa bayakholwa abaprofeti bamanga yabona nje into dizoma nje impela itshela umhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu wathwala ngoJesu uyabona ukuthi sisekhathini zokugcina la khona kukhona abaprofeti bamanga futhi benika iplatform yabona nje kudala ayengeke umuntu ofana nalo yanika iplatform ukuthi akhulume kwilokhunjana koma television yazokhuluma into efana ngoba amanga la amampungu kodwa ngoba izathu ukuthi sisekhathini zokugcina abaprofeti bamanga banika iplatform yiba sebegcwele kulama platform la ukuspreada lamanga bakuspread amabibi asingeneke simbona ngani umprofeti wamanga sazi ngani ukuthi lo mprofeti wamanga esikhathini esiningi babushabangu siyacabanga ukuthi umprofeti wamanga umuntu okhuluma into engafezeki asenezweni sizwe ukuthi izwi lona lithini laphana nje siqale ku Deuteronomy 13 ngicela ungifundele bakukhanyile Deuteronomy 13 ufunde nje uverse 1 to 4 ngoba amanga ngokwezwi kaNkuluNkulu akusiko laba prophet bamanga kusebantu abakhuluma into engekho phela kufanele kuvele lokho bese si understand kahle ukuthi kuyini lokho abasuke bekwenza yebo Deuteronomy 13 verse 1 to 4 Deuteronomy chapter 13 verse 1 isihloko sala sithi isixwayiso ngabaprofeti bamanga nokukhonza izithixo mhlawumbe usiselapha uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi wayexwayisa isizwe sakhe ngalabantu laba prophet ukuthi bazoba khona abantu abazoprofeta izinto kodwa ungasizona ekungasizona kanjani ngifuna nje sithole lapho ukuthi ekungasizona kanjani ngabe izinto ezingenzeki noma ekungasizona ngoba naku zingavela emlonyeni kaNkulunkulu asizwe uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka athi masilandela abanye uNkulunkulu ongabaziyo sibakhonze awuyikulalela amazwi alowo mprofeti noma umphuphi wamaphuphi ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyathanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawonke umphefumulo wakho ucela ume nje lapho so kunento la ishoyo lapha uqala kwanithi uma kuvuka phakathi kwakho yimina umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso u2 uyena obaleka kakhulu uthi isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka bese ethi masilandela abanye uNkulunkulu so kodwa isimangaliso lesashilo siyenzekile kodwa nansi inkinga manje la sethi asilandela abanye uNkulunkulu lithizwe kaNkulunkulu lo umuntu umprofeti wamanga so umprofeti wamanga akusiyo umuntu okhuluma into ingenzeki yebo naye lo khuluma into ingenzeki omunye wani sizokuya futhi nakuyona le uhuye umprofeti wamanga kodwa umprofeti wamanga akaphelele kuthena khuluma into ingenzeki so namhlanje kunabantu abaningi abayibiza ngabaprofeti abakhuluma izinto zenzeke bese ngizizathu sokuthi izinto ziyenzeka thina bese silandela singaqapheli ukuthi egcineni uNkulunkulu abasilidela kuyimuphi isangoma nje sikhuluma kwesinye isikhathi into yenzeka masikhumbula owesifazane wase Inadori ku Saul lento ayenza into eyenzeka yenzeka le ndizanusi ngesikhathi sikafana lapho uMoses ebeka induku nazabeka induku zaphenduka izinto ezazenza imangaliso zenzeka so but the question is lento mabeyenza basilidela kuphi lento abayikhulumayo bathi mase beyikhulumile bese silidele ekutheni sikhonza uNkulunkulu yena yedwa oqinisileyo kunye noKristu uJesu amthumile noma sibe sesibone ezinye izinto nazo zimile zilingana noNkulunkulu hence indaba yamadlozi ingena lapho ngoba abantu abasebenza ngalomoya bagade ekutheni hayi but nathi ayasiphumelelisa basho nje nathi izinto ziyenzeka it's not about ukwenzeka kwezinto it's about ukuthi ekugcineni ubani esigcina simbona njengoNkulunkulu ngabe uJehova noma sibone ezinye izinto njengoNkulunkulu so ileyo nto elahle kakhulu abazalwane banamhlanje bazalwane banamhlanje bahleze eprofeteni ukuthi hayi mina wangiprofeta ukuthi kuzo ngonyaka ongaka
ngizobe mina ngidrive imoto nekwenzeka konke lokho but egcineni wamthola yena uNkulunkulu noma wagcina ngokuthola lezo moto egcina wabamba uNkulunkulu wrong ngoba kuyingozi kakhulu ukubamba uNkulunkulu wrong kuyingozi ngoba kuphela ukuphila okuphakade babu ushaba ukuphila okuphakade lokhu ukuba nazi yena yedwa uNkulunkulu oqinisileyo kunye noKristu Jesu amthumile so akusizi ngalutho ukuba nemoto nokuba nomsebenzi okunika imali eningi kodwa ungazani noNkulunkulu ukusiza ngani ukuthi uprofethe ngezinto zenzeke kodwa egcine lahlekelwe uNkulunkulu ngoba uJesu Kristu sibona ngayo le nto ukuthi kusiza ngani ukuthi uzuzwe lonke bese yalahlela umphefumulo yebo ngoba usathane uyanikana lezi zinto but asiqhubeke kancane ngazomkhono ufuna ukungena kule ndawo so asifisa ukuthi umbukele ekhaya nomuntu okholwayo azi ukuthi umprofeti wamanga akusiyo umuntu okhuluma into engekho kuphela kodwa umuntu wesinye isikhathi oyikhuluma into ekhona yenzeke kodwa egcineni akulidele kuNkulunkulu ongasiya yes ngabe egcineni sekuprofethile uyakutshela yini ngoJesu Kristu noJehova uphilayo okuNkulunkulu munye insindiso evela kuye yes mhlambe singaya lapha ku Deuteronomy 18 sike sayifunda nje le cela ungifundele from verse 18 babu noma ngayiqala nje ku verse 20 sifuna isikhathi Japha umprofeti oyakukhuluma izwi ngokuziqhenya egameni lami engingamiyalanga ukulikhuluma noma ekhuluma egameni labanye uNkulunkulu lo umprofeti uyakufa 21 uma uthi enhlizweni yakho singalazi kanjani izwi likaJehova angalikhulumanga na yazi-ke ukuthi umprofeti akukhulumayo egameni likaJehova bese ingenzeki leyo nto ingaveli iyiyo lento akasiye uJehova oyikhulumile umprofeti uyikhulumile ngokuziqhenya ungamesabi yebo so sithola now a second part yoku-identify in umprofeti wamanga oqala umprofeti okhuluma into yenzeke but egcina ethi asikhonza abanye uNkulunkulu number 2 umuntu okhuluma into egameni likaNkulunkulu ingenzeki so these are two factors that we take into account to identify umprofeti ukuthi oweqiniso noma wamanga asigcini ngokuthi sibheke ukuthi ayikhulumile lento yenzeke egcineni umuphi uNkulunkulu afika afakaza naye ukuthi lento ngiyenza egameni lakhe ngoba sengishilo yenzeka but ngikulidela number 2 othatha ke manje igama likaNkulunkulu alibeke libe phambili bese lokho engikukhulumayo ngikhuluma egameni likaNkulunkulu but lento ayikhulumayo ingenzeki lo umprofeti wamanga therefore the question is yini amanga ngoba kufanele ukuthi umbukeli understand ukuthi yini amanga amanga yiyo yonke into esetshenziswayo ukususa umuntu eqinisweni ibeke kanje amanga yiyo yonke into esetshenziswayo ukususa umuntu ezweni likaNkulunkulu azwakhe amanga yebo funda bakhona uJohn 8 okay uma sifunda lapha na ku verse ngesikhathi iqale nje la ku verse 44 nina ningabakayihlo uSathane kusho uJesu nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo yena wayeyimbulali wabantu kwasekuqaleni akemi eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye xa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe lokhu engumqambi imanga noyise wawo okay indaba lamanga so uyasese lapho veze into ebalekile uSathane uyise wawo amanga from eqaleni akakaza ukukhuluma iqiniso sekuvela isource yamanga isource ukuthi amanga asuka kuphi but ake sibheke nje la mhlambe ku Genesis 3 okay sibona ukuthi mekuthiwa kukhulunywa ngalamanga kaSathane kukhulunywa ngani funde nje u1 babukhanyile 2:3 then sobe sesijumpa sek20 3 verse 1 2:3 nesobe sesijumpa 22 ukuwela esonweni isihloko leso inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu yathi kowesifazane nempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadle emthini yasensimini na owesifazane wathi enyokeni
singadla izithelo zemithi yasensimini kepha ngezithelo zomuntu ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo kuba ningazidli ningazithinte ukuba ningafi. Inyoka yathi kuwesifazane anikufa nokufa kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla kuyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi. Okay, cela ume nje lapho bese uyajump uye ku verse 22 khona lapho. Verse 22. Verse 22. uJehova uNkulunkulu wathi bheka uAdam senjengomunye wethu. Uyakwazi okuhle nokubi. Kepha manje mangeluli isandla sakhe athathe nakuwo umuthi wokuphila. Adla phile kuze kube phakade. Amen. Kunento abantu abaningi abantu befunda leli verse bese bethi uSathane la wakhuluma iqiniso. Uyayizwa manje uNkulunkulu uyayiconfirm lento osho uSathane la ukuthi kuJehova uyazi ukuthi nizothi mhlaniva bese nidla bese niyahlala bese nifana nani manje nanku uNkulunkulu ayiphinda lenda omunye uzozama ukuthi but why nilwa noSathane ngoba wakhuluma iqiniso. Cha khuluma ngiqinile usebenzisa ubuqili lento esibiza ngokuthi deceit amanga. Yini ke manje njoba sesichaza indaba amanga ukuthi amanga yonke into esetshenziswayo ukususa umuntu eqinisweni nguphezwini likaNkulunkulu sichazile leyo nto leyo ngoba izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. It doesn't matter ukuthi iqiniso lisebenzisa kanjani as long as iqiniso uzolisebenzisa but to deceive umuntu uthi umlidele kuphi emangeni umqambi manga. There is why izwi likaNkulunkulu lithi uSathane ungumqambi manga and uyise wawo. So uSathane into ayenzile la yini bene information abeyazi uSathane mayelana nendaba yomuntu noNkulunkulu. So futhi bazi uSathane ukuthi uNkulunkulu umtshelile umuntu ukuthi angasidli ihlahla. That is why emefika lapha umbuzo ngento uNkulunkulu ayishilo. Hayi ngoba engazi, ingoba uyazi. Uyakwazi lokho, wazi nokunye umuntu angakwazi. Ikuphi angakwazi? Iloko kuvuleka kwamehlo ngenxa yehlahla. Umuntu oyengayazi lonto leyo. Kodwa uzoyitshela ubani? uSathane. So umtshelela ukuthi azophambanisa izwi likaNkulunkulu alishilo okuyini iqiniso ukuthi mhla wasidla uzokufa. Yazwakala yini ke le deceit. So ilendlela ke abafundisi noma abaprofeti bamanga abaphila ngayo. Abaprofeti bamanga baphatha iBhayibheli. Baphatha izwi likaNkulunkulu bese beyalifunda belifundela ukuthi ubalalele sengathi bafakazela uNkulunkulu kanti abafakazeli yena izwi likaNkulunkulu phela iBhayibheli iqiniso lonke bese belahamba belisebenzisa ngani ngobuqili ukuthi hayi but uNkulunkulu la wayengasho lento. Sengathi manje lokho kusho uNkulunkulu akusikona benza exactly lento esho enziwa bani uyise wabo ngoba uyise wabaprofeti bamanga uSathane njengoba Khanyile sesingenisile ukuthi basebenza ngama powers athize principalities powers rulers of the kingdom of darkness of this age and the spiritual host of wickedness is in the heavenly realm. So abaprofeti bamanga bame embusweni obumnyama besebenzela ubumnyama kodwa efanele singadideki ukuthi sicabanga ukuthi kubona iqiniso litholakala liyatholakala bayakhuluma izinto zenzeka kodwa basiholele koNkulunkulu abanjani abangesibo bayaliphatha iBhayibheli kodwa bengafakazeli uJehova bengafakazeli uNkulunkulu yena yedwa ukuze abantu baphile besusa abantu ekuphileni ngoba izwi likaNkulunkulu liyini ukuphila bebafaka kuphi kuphansi kombuso obumnyama futhi ngeke kwakulula ukuconvince umuntu ongathini ozuzwe ilomoya wabaprofeti bamanga. Akulula ngempela kunzima kahle udingeka nje uNkulunkulu yena yedwa ukuthi angenelele. There is why namanje abantu abasithuka kakhulu abantu abatshela ukuthi ungamkhonza uNkulunkulu uJehova nabakini abangasekho kusebenzise nedlozi kodwa uma ufunda izwi likaNkulunkulu umelene namadlozi. So you ask yourself ukuthi labantu ngoba iBhayibheli libhaliwe ukuthi uNkulunkulu akahlangani nokusetshenziswa kwedlozi idlozi saze salichaza ukuthi why kunzima kangaka is because babanjwe lama principalities and manje kufaka uqiniso kubo isisekelo salento yabo ukuthi kwafundizwi yebona kwasetshenziswa izwi likaNkulunkulu okuyiqiniso ukuze babanjwe ile mimoya. So la sithola indlela uSathane asebenza ngayo uya kwesifazane uyambuza uNkulunkulu ushilo not ngoba engazi uyazi kodwa ufuna ukuletha lento abayibiza ngokuthi curiosity
ukhathaze ngomuntu anxiety lethi kaNkulunkulu ungakhathazwa lutho lithi kodwa ngokunxusa ngokukhuleka nangokubonga yenzani icilo zenu zenjani zaziwe kuNkulunkulu bese lithi ukuthula okudlula uqonda wonke kufakwa kuphenhlizweni zenu nasengqondweni uNkulunkulu afuna isikhathaze leso uJesu Kristu ku Matthew 6 uyasikhuza ngokukhathaze ngakhathazwa ukuthi ngizolala ndlini uNkulunkulu ufuna simethembe ngoba ukukholwa ukukholwa kuphelele ilokungena doubt okungena anxiety okungena curiosity ukuthi but what if ukukholwa nje ukuthi uNkulunkulu uyaphila and yonke into ayishilo njalo so ufaka leyo nto le yama doubt create doubt futhi ushaya ukukholwa spoken holes ekukholweni kabani ka Eve lento ayitshela ubani indoda yakho Adam so mayise kwenzile lokho selethe enye into ukuthi hayi uNkulunkulu uyazi nani zohlakanipha and God confirmed it yini ke la yenzile la uSathane is a mixture of the truth and the lies imapha manga wenzile uSathane la ukuthi atshela umuntu ukuthi ngeke afe and ngendlela wenze ngayo Sathane wenze kanje the devil declared God as a liar the devil called God a liar ngoba uthela uNkulunkulu unamanga uma ethi nina nizofa that's what the devil said abaprofeti bamanga they doing exactly that that is why kunabantu abaprofeti kodwa uzomuza ethi isihoga sikho abantu abaprofeti ubeze bethi hayi akekho umuntu ozoyesihogweni noma ngabe uyakhomukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi your salvation is confirmed you will noma ngathi uya backslide it doesn't matter abafundisi bamanga behlangana nani nabaprofeti bamanga sahamba wona lo moya besusa abantu eqinisweni likaNkulunkulu uJesu utheni ku Matthew 7 kusiba bonke abathi inkosi yeah so sikubona phi ke lokho okay angakhanyile ufuna ngene sikubona phi ke lokho sekwenzile lokho uSathane strategy sakhe akashintshi babushabanga sisebenza ngokufana yonke indawo mhlamba sibheke nje lapha masishane ku Matthew 4 qale nje ku 4 sizohamba nayo sigcine lapha ku10 isihloko sithi ukulingwa kukaJesu noma iqala kwanje bokukhanya ngizongena nje khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba kwafika umlingi wathi kuye uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe izinkwa kepha waphendula wathi ulotshiwe ukuthi akusinkwa soda umuntu angayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu ngacela uma nje la sihambe samsana lokho kunento engifisa ukuthi umlaleli nombukela ayi understand ngalento the Bible says ku verse 1 lithi khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe ngibani nguSathane bese lithi esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku ngama40 so uJesu ke wayeseqedile ukuzila 40 days and 40 nights wayeqedile yes so wayesengadla wayesengadla usuqedile phela ukuzila meaning you can break the fast but now because Jesus Christ understood ukuthi is ngathini iperiod ayekuyo kwakuyini you understand iperiod yokulingwa that is why ekhonile ukuthi abhekane nalento enqobo asizwe ukuthi uthini lapha mayiqhubeka incwadi lethi nobusuku obungama40 wagcina walamba vele mesuzwele uzuzo mhla walamba 2 days after 2 days wayeselambile umuntu yalala right but sibekela ngokusoba ukuthi wayeselambile lithi kwafika umlingi wathi kuye uma indodana kaNkulunkulu yisho ukuba lamatshe enze njani abe izinkwa now sikhumbula ukuthi uJesu Kristu umuntu wemlimi uJesu Kristu umuntu wezimangalisi akadingi ukutshelwa umuntu ukuthi uJesu Kristu yenza isimangaliso emcimbini wasekhana wenza isimanga Jesu Kristu lapha abantu but what the devil is doing here is this and last ifundiswa ngeoperation kaSathane okuyinto futhi manje setshenziswa abafundisi bamanga nani nabaprofeti bamanga the devil come to Jesus Christ and uses the identity kaJesu uma uyindodana kaNkulunkulu khona kodideka yini uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu khona ilanga akadideka ngalo cha but the devil uses that identity ukuthi uma uyiyo angisiyo yini uyazazi ukuthi uyiyo uJesu kodwa uSathane wenza ucast doubt ukuthi akwazi ukulamba wena uswela ukudla indodana kaNkulunkulu uma uyindodana kaNkulunkulu isho lamatshe uthi ayenze njani abafundisi nabaprofeti bamanga abaningi namhlanje basebenza ngawo lo moya but
asikwazi ukuthi singathi singabantwana bakaNkulunkulu bese siyahlupheka. Asikwazi ukuthi singaba abantwana bakaNkulunkulu bese sihlulwa yizwe singadrive imoto enkulu. Asikwazi ukuthi singaba abantwana bakaNkulunkulu siswele imisebenzi. This is the very same spirit esenza kuJesu. Wena uma indodana kaNkulunkulu ulamba kanjani? That what that does ukuthi ugcina uyiquestion indaba ukuthi ngempela ungumntwana kaNkulunkulu yini. Abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga basasebenza ngalomoya to question your identity. uNkulunkulu uthi ngempela ngiyini umntwana kaNkulunkulu yini izinto zami iphambene kangaka. But uJesu ukuthi uJesu Kristu uphendula uthini? Uthi uJesu Kristu waphendula wathi kulotshiwo ukuthi akusinkwa sodwa umuntu enjani ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma kuphi emlonyeni kaNkulunkulu. What Jesus Christ was telling the devil here is that angizutshelwa wewe ukuthi ngenzeni mina ngoba engitshelwa wewe angeke ungiphilise. Kodwa mina into efanele ngiyenze engitshelwa uNkulunkulu ngoba yiyo enjani ezomphilisa. Let me put it this way. Wayengayenza uJesu Kristu lento yenzeke. Wayengayenza. But now the source is wrong. What is the source? The devil. Abazalwana abaningi namhlanje they are operating from that premise yokuthi batshelwa abafundisi babo ukuthi akwazi ukusokola. Besebenza abafundisi besebenza ngomoya kaSathane akwazi ukusokola ongumntwana kaNkulunkulu. Then they accepted that. Bagcina besebenza ngeinstruction kaSathane ukwenza izinto. That is why bentshontsha abazalwane namhlanje. Abazalwane ba greed, abazalwane ba covetous. Why? Basebenza ngalomoya. Uthi asikwazi umntwana kaNkulunkulu akwazi ukuhlupheka. Say wrong manje. Yabo. Kanti simele uunderstand that thina ukuthi umzalwane umuntu ophila ngezwi, but izwi likabani? LikaNkulunkulu. Into kumele ivele kuphi? Emlonyeni kabani? kaNkulunkulu. That's the very same thing uSathane ayenzile ngale uma ezotshela uEve ukuthi mhla wasidla isihlahla uzohlakanipha. Lento engavela emlonyeni kaNkulunkulu. Yayivela emlonyeni kaSathane. Yebo. To do what? To deceive umuntu ukuthi njani angakusakholwa ilento esho ubani uNkulunkulu. Ngithe babashaba ngomasiqala ngathi indaba emayelana nezwi. uSathane usebenzisa izwi as much as uNkulunkulu esebenzisa ini izwi. Ngoba uSathane ayikho into anayo yakopela. Asiqhubeke nayo kancane kodwa sizoyizwa. Okay. Aliqhubeka babukhanyile lapha ku from verse 5. Yebo. Khona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele. Wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi ngoba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingilosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla. Ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. uJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Yebo. Ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. So again the devil is using the identity kaJesu Christ, but now uzwe sesebenzisa nanizwi kaNkulunkulu. The Bible is quoting, the devil is quoting the ukuthi kulotshiwe. Abafundisi bamanga benza exactly lento. Thole bethi bathi imali impendulo yako konke. Nawu ugcina ngempela uyibona. Nekusebhalisa sezweni kaNkulunkulu imali impendulo yako konke. Abafundisi bamanga basebenzisa izwi okuphuza utshwala. Bathi kuthiwa ubothatha imali. Ngathini wathatha kweshumi. Uma uthi indawo yakuyona esekudeni. Bese uyayidayisa leyo nto le uthola indawo eselukhunjana uthenga utshwala uphuze. So what they do, they are using the word of God, abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga, to deceive the flock of Jesus Christ. So this is exactly what their father, the devil, did. Usebenzisa izwi uwenze njani ukulinga uJesu. Uthi kulotshiwe enevele kulotshiwe. So kulotshiwe ukuthi ngempela mayewisa unjani ingelosi zomncane lencwadi khona lapha kumasana. Kodwa uJesu ngezathu ukuthi why understand ukuthi udila nobani la. Akusinkwa sonke esiphilisa umuntu kodwa nangalo lonke izwi livelayo. Uthi angikwazi ukulinga uNkulunkulu wami. Yayibona. So thina njengabazalwane banamhlanje, this is the warning. Asingabheka ukuthi abantu bakhotha izwi likaNkulunkulu. Egcina nase sikucheck sihlola umoya leyokusho umoya izwi likaNkulunkulu. Sihlola ukuthi lo moya othi ngenze lento umoya kabani. Ngoba noSathane uyalisebenzisa izwi likaNkulunkulu. uSathane uyalisebenzisa iqiniso okusikhohlisa ekusidelene ekuthene sikhothamene. Ngoba ukubana ukuthi uJesu Kristu wayenza lento. Phela uJesu Kristu wayesobe senza izwi likaSathane. Wayesobe sethatha instruction kabani? Yomubi manje. Ilento eyenziwa uDavide kwafika uSathane wathi makenze sensazi wayenza uNkulunkulu wathukutshala kakhulu kabi.
wabulala uIsrael la wabonakala khona ingelosi wakhala uDavid ekhalela abantu yebo lonto wathi uNkulunkulu khetha ikuphi ekufanele ngikwenze wamkhethisa izinto ezintathu wayenzeni lapho uDavid wayelalela uSathane wenze sensasi emkwatisa uNkulunkulu the very same thing uSaul ayenza uSaul inkosi yokuqala yaIsrael instead of uthilalela uNkulunkulu utheni ilalela abantu ilalela uSathane ukuthi abantu bathe asigcine nonile akayifuni uNkulunkulu leyo nto leyo uNkulunkulu ufuna senze njengokusho kwakhe yes uma ethi right sithi right no question uma esithi left sithi left no question that's what God wants ngoba ukuphila komuntu kuvela lapha so la uSathane usebenzisa izwi angazi noma ufuna ukungena ukhenqa okay so singaqhubeka siye kuleyo ukugcina lapha the temptation verse 8 yeah uSathane wabuye wamisa entabeni ende kakhulu wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo wathi kuye konke lokhu ngizakukunika kona uma uziwisa phansi ukhuleke kiyo khona uJesu wathi kuye suka Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa uSathane wayesemshiya bheka kwafika izingilosi zamkhonza okay engifisa ukuthi kuvele la ilento le ene yiyo lento esisigaba esikuyona sabafundisi bamanga nabaprofeti bamanga ungathi uyabheka nje zonke lento ezenziwa uSathane bafundisi bamanga baoperate ngalendlela but engifuna sikandaline la yilo la kulinga uJesu wena uJesu Kristu nomoya ongcwele what God was teaching us about this event kuJesu ukuthi umntwana kaNkulunkulu uyolingwa kanjani yeah ukuthi umuntu onomoya ongcwele uyolingwa kanjani kufanele amelane kanjani nalezo limi because look lithi lapha na khona uJesu waholelwa ngomoya and that moya is the Holy Spirit kuphi ehlane kube njani alingwa uSathane yes so ulingwa kuphi kuJesu nomuntu oqala alingwa ngayo olingwa ngani ngendlala ngesisu uma umntwana kaNkulunkulu akwazi ukulamba many bazalwana brethren namhla bashayiwe ngaleso silingo athi umuntu mina sengikhonza uNkulunkulu isikade eside kabi ngingasebenzi fika umprofeti athi hayi awuhambi kahle goqa khulekele hamba lokhu njani akukho wrong lokho kodwa manje umuntu uma esezothi senza sengathi vele uma umzalwane ngeke uhlupheke sekuyenye into leyo izwi uJesu lithi wayelambile walingwa ngako kulamba and into esetshenziswa identity njengoba sivezile number 1 esizolingwa ngayo thina nesetshenziswa uSathane yini indlala but now unabantu abasebenzisa nje obakhanyile eshilo abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga akwazi ukulamba mzalwane ukuthi umkholwa kahle uNkulunkulu unawo nje umoya ongcwele hayikhuluma noNkulunkulu esifa ukhuluma noNkulunkulu yakudawuthisa manje faka idawu umntwana kaNkulunkulu ngempela akwazi ukuhlupheka mzalwane sengifuna ukubuzela ke mhlambe khona nje ubukele maybe ukwayithola imessage efana naleyo angeke ensithi abanye babo abafundisi basuke bek-encourage njengomntana kaNkulunkulu ukuthi phela une authority oyinikeziwe from kuyo uJesu Kristu ukuthi wena kahle kahle ngefaith ungenza izinto zenzeke but then we must understand the context authority okwenza uJesu Kristu asinika authority ukuthi sideclare ukuthi kudla kuzoqala emafrijini ayikho le nto asifundiswe ukuze sizwe Matthew 6 ngoba uma sizothi sine authority bese le authority phambana lo Jesu Kristu asifundisa kona then isibuya asifunda Matthew 6 soqala phakathi lokhu njani okay yeah sisitho yeah ithi siyifunde uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngangomusa buphonswe eziko akayi kunembathisa kakhulu nina enokukhola okuncane na ngakho ke ningakhathazeki nithi sizakudlana siyakudlana noma siyakuphuzana noma siyakwembathani na ngokuba konke lokho abezizwe bayakufunisisa ingani uyihle wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokho khona kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina ningakhathazeki ngengomuso ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo amen inkathazo yosuku uyenelelo siyamuzwa uJesu uthini la babu uMasuku uthi akusizi izinto lezi nekumele zinihluphe ukuthi nizodlani nizombathani futhi ngamanye amazwi akufanele ngasonke isikhathi uyokhula uNkulunkulu Nkosi mina ngisebenzi ha Nkosi mina ayiselo ngakukhonza uthi uyakwazi lokho kusho uJesu
So wonjani lo mfundisi ozosukuma athatha ipulpit athatha iplatform athi hey mzalwane uyakholwa njengoba ukholo yini ulamba asusa umuntu kuphi kumsusa kuphi umuntu because the moment umuntu esho njalo obviously doubt izongena ukungabaza na uthi njalo umuntu ohamba ngalo langa kushiwo lawo ma uzophuma uthi ephathi ngikholwa kanjani nabo sibanibani obaphuma drive for series nabo sibani so uyibuza you are questioning your faith you are questioning your identity ngento ngekuyishintsha ongenamandla okuyishintsha awunamandla okuyishintsha lo nto le so sithini kulungile mangabe ngihlupheka it's fine no akulungile but uNkulunkulu singakhathazwa yiloko sikhathazwe yini asizwe ngoba hayi ngoba engazi ukuthi wena usebenza unless sithi sikhonza uNkulunkulu ongazi kufanele simkhumbuze inkosi angisebenzi uma kusho uJesu uthi ngiyazi why thina sithi sifuna ukukukhumbuza ngenkanike awazi uthi singakukhulekeli thina sithi sifuna ukukukhulekela yini athi asikhulekele asizwe lithi kepha nina njani funani kodwa funani qala umbuso kabani kaNkulunkulu nokulunga abani kwakhe khona konke lokhu unyenzani so uthi noma awuthi ulambile hamba enkonzweni ngikhonza ufuna umbuso wani kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ulokhu ngiyazi ngizokunezela hayi ngoba ethi kulungile uthi ngiyazi uyakudinga ngizokunika mina anginiqala lapha ku30 uthi uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso wenjani uphonse iziko akayi kunembathisa yini kakhulu nina enokholo okuncane na hayi uthi uNkulunkulu akazi udinga wembatha uyazi but uthi ungakukhulekile izwe uthi obani abahlupheka ngalezi zinto ngasiza uthi obani uthi ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlana noma siyakuphuzana noma sokwembathana ngoba konke lokho abezizwe bayakufunisisa ingani uyihlo sezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke ukuthi niyakudinga hayi niyakudinga bheka izwa ukuthi obani abakhathazeka ngalezi zinto abantu bezizwa obani abantu bezizwa bakufunisisa bakufunisha ukuthi into abahlezi daily bekhathazekile abafundisi bamanga bangene ngalomo ukuthi bazosenza sifunisisa izinto zasezweni hey you will be promoted you will be a lawyer you will have money yonke into osuyicabanga njengomzalwane umfundisi wathi ngizoba nemali uthandazela imali ufaka umoya okungakholwa umoya obuzwe ufaka umfundisi wamanga hamba ngomoya kaSathane uJesu uthi singakhathazeki ngalezi hayi ngoba ngaze siyadinga ukuthi siyazi uthi uyazi siyadinga uzosinika but usinika i-primal mandate by his command funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe silahlekile ke singabazalwane sisukileke ke lapho sidrive abafundisi bamanga abahamba ngomoya we-encouragement ne-prosperity uthi mzalwane you will prosper you will do this uNkulunkulu uyazi will prosper look at how Solomon prayed how did Solomon pray what did he ask did he ask for richness wafuna ukuhlakanipha yini singabambi ke lapho thina why thina sizothi kubantu funani imoto ikhulekele le moto declared Solomon never declared and uNkulunkulu uJesu Kristu wenza iexample ngacela uye lapha ku29 28 babukhulu kunjani khanyile ukuthi nikhathazelelani zekelani ngesambatho na qaphelani induze yasendle ukuba imila kanjani kayikhandleki kayiphothi kepha ngithi kini noSolomon ebukhazikazini bakhe bonke wayengembathiso komunye wayo yezwa uJesu Kristu uzokhotha uSolomon kulendaba yokufuna the richest man ever to live this earth but uSolomon akafunanga zonke lezi zinto zenezelo wafuna ukuhlakanipha yini ukuhlakanipha uKristu siyachazelwa lapha encwadini yama-Proverbs uthi ukuhlakanipha uKristu so now thina bazalwane sesinomoya ongcwele uma zifika lezi zifundo we get deceived lento ngisho ukuthi silahleka kuzo lezi zinto ungumntwana kaNkulunkulu why ulamba mhlambe someone uzobuza ukuthi okay lithi iBhayibheli angifuna umbuso kaNkulunkulu dala ngikhonza dala ngithi ngiyawufuna kahlahle yini umbuso kaNkulunkulu sezo edwa lezi zinto mangidade ngathola wona yini now the question is usuke eqamba manga mezo ukuthi kudala ngifuna ayikuyifuna into ongayazi the moment ethi kudala ngifuna bese bengawu understand nanokuthi uyini befunana ngoba makuthiwa sasize sithi masikole sithi inkukhu ifuna inalite lapha sasingayazi into ayifuna thina inkukhu Mabukhanyile makuthiwa umuntu uyafuna asingenze babu Masulu makuthiwa umuntu uyafuna babushabanga hey madoda ngiyazibona babushabanga so into enzala makuthiwa umuntu uyafuna uyambona number 1 lo muntu uyafuna
Yeah. And uzumbuze indoda ufunana athi ngifuna ngifuna ukuba udokotela. Right? Uyabona lengane lemafika ezinye ingane hambe zodlala ibhola ngithatha incwazi ayibhekele ephana. Bazi basho bathi ikhonta ifunayo. Yeah. Mase uye udokotela. Kuyaconfirmeka isenzo sakhe sokufuna lo muntu wayeyifuna kade ayifuna lento. Ngiyabona. Angeke ukuthi uyafuna. Yazi ngibona ngifika ukuthi uyafuna ukuthi uhleli ku-TV ushintsha ama channel. Yazi ngibona ngiyafuna ngifuna ngilahlekelwe imali yami 20 rand ngiyafuna. Ngokuthi ufuna kanjani? Kodwa umuntu olahlekelwe imali umuntu olethatha imbhede ebhekisa phezulu. Uyafuna izimbuzo ufuna nti yazi ngilahlekelwe into yami ethize. Uyafuna. Umuntu ofunayo uyabonakala. So umbuso kaNkuluNkulu uthi uJesu Kristu uyafuna. Uthi ufune kanjani? That's number 1. Before sizothi uyini? So ufuna kanjani? Ozwakhe. So ufuna kanjani umbuso kaNkuluNkulu? La sithole nje masishane sizwe ukuthi uma kuthiwa uNkulunkulu uyafuna, ufuna kanjani? Wazi ufuna uNkulunkulu kodwa uhlezi ezonweni zakho. Uhlalele nje ezonweni uthe bhaqala la kodwa uthi ufuna uNkulunkulu umfuna ku. ngoNkulunkulu akahlanga phela lithi ubuso lokhunjani isandla kaNkulunkulu asifinyezile. Ukuthi singasindisi. Mase umfuna uNkulunkulu simfuna kanjani? Corinthians 2 chapter 7 verse 14. Yeah. Ngiqala 13. Yeah. Uma ngivala izulu kuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhunyana kuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami. Basithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke. Bafune ubuso bami. Baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo. Ngiphilise izwe labo. Amen. Indlela kaNkulunkulu number 1 ingena ngokuyithoba. That's number 1. Yeah. Uma balokuyithoba kwenzeka kanjani? Shuthi ukufuna uNkulunkulu siza ngokuyithoba. Yes. Hayi ngokuthi inkosi mina senginikele kakhulu no. Hayi awuzi kuNkulunkulu ngalomo. Uza ngokuyithoba. That's number 1. But ukuyithoba lokhu sikwenza kanjani? Lithi lapha ithoba abantu bami ababizwa ngani ngegama lami. Bakhuleke number 1 fanele sikhuleke. Siyakhuleka maseza uNkulunkulu. Number 2 bese yithi bafune ubuso bami ngikwenze njani? Baphenduke ezindleleni zabe njani ezimbi. Okay. Abantu abaningi abatshelwa ke lento emabandleni kodwa abantu bafuna uNkulunkulu. Hence ngibuza umbuzo ufuna kanjani oyini umbuso kaNkulunkulu? Akwazi ukuthi ufuna ubuso bukaNkulunkulu ongaphenduka endleleni zakhe ezimbi. Akafuneki uNkulunkulu kanjalo. Uma ufuna uNkulunkulu uyaphenduka endleleni zakhe ezimbi. Lokho kusahambisana nani nokuthoba. Futhi uyayeka lezi zinto ezichaza wena ekitazi inyama yakho. Ngoba izinto ezimbi ziyamchaza umuntu. Bese njani uthi lezi zinto ngiyazi uNkulunkulu akayifundi lezi zinto. So sengifuna ubuso bukaNkulunkulu angiyeke lezi zinto. Udede endleleni ezimbi, uyeke izinto ezimbi ozenzayo. Ngaleyo ndlela enjalo lokho kukwenza ukuthi manje uthathe iattention yakho yonke uyinike uNkulunkulu. Akwazi ukuthi ngathi unika uNkulunkulu iattention yakho yonke kodwa ngaphi usenza izinto ezimbi. Umnike kanjani? Yeah. Akafuneki uNkulunkulu kanjalo. So laba bathi kade kase ngimfuna uNkulunkulu. Abaningi mengathiwa ke investigate uNkulunkulu usipha umoya kwahlulela. Okunde siyababheka. Wathi uzothola okuningi ngabo kuyinkinga. Ukuthi labantu abakazi baphenduke. Izwi laNkulunkulu lithi ngesongo ukuphenduka kwesono esisodwa. Izwi lenze njani? Hayi ngokumukela insindiso. Ngoba abantu abaningi bayiconfuse lo. Ithi ngokuphenduka kwesono esisodwa. So ukuphenduka yenye into. Ukuphenduka. Ngathi umuntu uyaphenduka. Umuntu phela ufika kanjani akholwe. Ukuyenzeka abantu bakholwa ukuthi bengaphenduki. Ukukholwa ukuthi nje uthi Jesu Kristu ngimukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Bana okusalayo yinsindiso but akusuphenduka. Ukuphenduka uma ukuyeka izinto obuzenza. Khona abazalwana abamukela uJesu Kristu bayakholwa ukuthi baphendukile. Okay. Then abamtholi esona nabazalwane abana 30 years emabandleni bekholwa abazani naNkulunkulu kumnyama thu. Kodwa abakaze bafuna uNkulunkulu abaphenduka abamazi nomoya ingcwele ukuthi mayesebenza usebenza mekunjani. Abakaze bamnika indawo ukuthi asebenze. Abakaze baphenduka. Izwa lithi ngokumukela insindiso kwesona esisodwa lisho njalo. Lithi ngokuphenduka. Futhi ngokuyeka izinto ezimbi ozenzayo ubhekisa ubuso bakho kuNkulunkulu. Izulu liyathokoza. Okay. So ufunwa ngalendlela uNkulunkulu. Ufunwa ngalendlela umbuso kaNkulunkulu. The question that ubuza uthe uyini umbuso kaNkulunkulu? Yebo. Kunencwadi angazi Khanyile ufuna ukungena yini sengikhuluma. Usakhuluma ngale ndaba yokuthi ucela kanjani kuNkulunkulu ukuvuka lamazwi la umfarisi nomthelisi bekhuleka. Uthi omunye uthi lona mina ngiyanikela
mina ngenza konke angifani nalesoni lo uyazisho ukuthi ngihawukele mina sona ngoba uyazi indlela owazi uNkulunkulu phakathi kwabo imuphi phakathi kwalabo ababili yilo ovula inhliziyo yakhe ayivulele kuNkulunkulu ukwenza intando kaNkulunkulu ingakho nathi uma sikhuluma ngalezi zinto fanele sivule inhliziyo zethu sithathe ukuthi uNkulunkulu uthini sifundise ngendlela uNkulunkulu afundisa ngayo yes laba abantu bafundisa ngendlela le abafundisa ngabafundisi ngendlela bheka uJesu uJesu efundisa ngale ndlela uphela uJesu othuma abantu uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami okholwa inimbhaphathize bese nibafundisa konke njani engimiyale ngako akuthi sifundise okusha uma uJesu efundisa kanje ayihlali njalo le ndaba asifundise ngendlela uJesu afundisa ngayo yena kunjani bengifuna ukugcizelela nje lapho okay ene isabekele ithi lo umfarisi wenze naweza ngokubhosta kuthoba because mina ngiyanikela koyishumi ngiyenze njani ngiyakhonza ngamasonto yonke lonto le kodwa lo munye olithwe njani azange abe naso nesibindi namandla okubhekisa ikhanda lakhe inkosi wabhekisa ikhanda lakhe ngesono uthi uJesu Kristu wahamba elungisisiwe ilo wesibili yebo so yini abasifundisa yona ke abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga basifundisa ukubhosta enyameni yebo sibhostela uNkulunkulu nkosi wokuzwa abantu abafundisa abafundisi bamanga number 1 abalishumi because why lento kimiyenza ngoba mina ngiyakhipha kweshumi ngani bathina abafundisi bamanga ukhipha kweshumi ngeke untshontshelwe ukhipha kweshumi ngeke ulahlekelwe umsebenzi ukhipha kweshumi ngeke wenzele kubhalwe eblog kukubla ukuthi ukhipha kweshumi then protection yakho kweshumi bayilanda lapha ya kumalaki 3 years but uNkulunkulu wathi lento izokwenziwa uyi ngizathu babe ngagcina izwi lakhe right so but yawubona umoya wokubhosta le nguveza ukuthi mina you can't do this to me you can't allow this to happen to me because I do this to you I do this for you umoya wokubhosta umoya kamina njengoba njengomlevi lo wathi mina ngikho kweshumi mina waye inkosi ngiyazibonga mina yes so lento ayihlangana lento uJesu Kristu ayishilo la kufuna uNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu uma siza kumbuso kaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa wenza kahle basithoba abantu babo but you know ukuthi uzongena ezulwini hayi ngezenzo zakho uzongena ezulwini ngenxa esiphambana the only reason why sizo ezulwini is because Jesus Christ died on the cross and his blood ilone lachitheka ngenxa yezono zethu that's the only reason lokho kunye sisuke sikwenza thina imisebenzi uNkulunkulu ayimisa ngaphambili ukuba sihambe kuyo ayikho into esiyenzayo thina right so akukho ukuzibhosta okuyovela enyameni but na into eyenziwa abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga bafundisa ukuthi sithathe sikhonza uNkulunkulu sime emsebenzini ene bathi bona bafundisa igrace yiba bathi bathi bona bahamba ngegrace bathi bahamba ngegrace abasusa abantu enyameni bathi abantu noma unezono zakho Jesu Kristu wakufela but bafundisa abantu ukubhosta ngemisebenzi yabo ukuthi ukhipha kweshumi wena ngeke kwenzeke lutho faka istika sami emotweni you are heavily protected khipha imali unikele kakhulu emekwenze njalo then izinto zakho zizovuleka kuphendleleni but they are saying they are preaching grace how is that grace ngifuna kucaca ngoba yona igrace ikhona eBhayibhelini asingathi mhlambe bakhona abashumayela igrace eyiqiniso bakhona abashumayela igrace yamanga noma igrace yonke nje wrong no igrace can't be wrong into engisho ngizama ukuveza ukuthi basebenzisa igrace as a license yokwenza okubi and basebenzisa igrace ukusa abantu kuphi kuNkulunkulu then the question is yini igrace kaNkulunkulu asini lapha kuTitus okay ngoba ikhona igrace eqinisa ikhona yamanga hayi angifuni bese bethi hayi unaba begxeka igrace manje ikhona eBhayibhelini fanele caca abayazi ngale grace abayixexwa abaningi bayayithanda igrace kanti bafundiswa igrace wrong Titus phela ifundiswa befundisi bamanga yonke into abayifundisayo bayifundisa ngokwendlela yabo ngesindlela kaNkulunkulu 2:11 ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesikhathi samanje awuza kumusa weqiniso umusa kaNkulunkulu wokusindisa wenze njani ubonakalisiwe kubantu bonke uyasifundisa umusa uthisha umusa kaNkulunkulu uthisha usifundisana
uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Inkanuko yezwe babumasuku ukuthi abantu noma ukufisa izinto zasezweni. Ngibeke nje kanjalo ngeblood. 1 John chapter 2 verse 15. Ngathandizwa nezinto zalo. Kanuko yani yehlo nenyama ne pride of life okuyini ukuziqhenya. Inkanuko zezwe lezothi umzalwane nje kufanele kubonakale. Bonakale kanjani? Ubani wafundisa le nto umzalwane bani kubonakala? Ngoba sasize sinengoma abangayifuniyo ukuthi noma ngiqoka bathi abayifundi le ngoma abafundisi bamanga. Bathi hayi mina hayi noma ngiqoka amanikiniki. Hayi noma ngiqoka amanikiniki. Usho kanjani umzalwane noma ngiqoka amanikiniki? Because why? Bafuna ukufundisa abantu ukuthi bahambe ngani bavule lo mgodi wenkanuko yasezweni. Umpostoli Paul ku 1 Timothy chapter 6 uthi kumlani nina nifikana nalo nokuhamba nalo. Uthi ngokumbatha nangokudla uthana neswani lokho uthi ngoba nifikanga nalutho anokuhamba nalutho. Bese ethi ukuthanda imali noma uthando lwemali liyini liyimpande yako konke okunjani. There is why sinabantu abathi namhlanje bakhonza uNkulunkulu bathola beme bayabafundisi ngapha bazinyanga ngapha bathi bathwele namhlanje sebeshumayela indaba yokuthi bathi uJesu wakuyisithwalo sikaNkulunkulu. Abantu laba basho abasebenzisa iBhayibheli laba esikhuluma ngawo abafundisi abaningi namhlanje abaningi bathwele leko Lagos. Babanye babuya ku-America ku-Temple of the Devil engaphansi kolukhunjana the underground. Babuye Lagos balale nama-mermaid. Abanye benza izinto abanye bathola ngengele khona bagubha la bezowakhela khona amabandla bayagubha bafaka ingulube ephilayo mayibola lezo ngulube ziningi izinto ezenziwa abafundisi bama abanye balala nama-virgin abafundisi bamanga bebe beshumayela bephethe iBhayibheli. Abanye mafia nje pure mafia benza money laundering ngenxa yani yekuthanda imali besusiwe kuphi eqinisweni leyilona lona befundisa izifundo ezingasizo ezimelele nani bazalwane. Ivangeli alifiki nathi ivangeli alifiki bakhona bahambe phambili. The question that you should ask ourselves bahambe kanjani bakhona bahambe phambili babehamba ngokudirectwa ukuthi bafuna ini imali bafuna babe rich emhlabeni azange babe njalo. Why thina bese kuthiwa hayi usa encourage ubani othe kufanele encourage ngaleyo ndlela. And I'm not saying motivational speaking no motivational statement are wrong. No, sakudinga ukuzalana singaba but akungangeni kungaphansi kwevangeli. Akungeni ngaphansi kwevangeli. Izwe linotha noma abantu banotha bengazange balazi ivangeli. Ngakhuluma ngo-Elon Musk, sikhulume ngo-Bill Gates, abantu abangakholwa nabaningi balabantu ama-Satanists. Sikhulume ngabantu abaningi ngifisa ukubala amagama abantu kakhulu. So labo bantu banothile ukudlula abantu abaningi ngaphandle kokwazi ivangeli. Why thina esikholwayo sifuna ukusebenzisa izwi kaNkulunkulu ukunikana izinto zenyama bese sithi qhamuka kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukhathazeke ngento eyodwa ngomuntu ukuthi umuntu asindiswe afinyelele kulazi iqiniso bese bayinsindiso. uJesu Kristu meze emhlabeni wayengakhuluma lezi zinto ethi ngizonika umnotho azange entertain yombuso wamaRoma ukuthi babecindezelwe amaRoma wakwenze njani wabuka baze bayambuza lapha kuzenzo wathi bathi Nkosi manje ukukhuleka kwaIsrael kuyokuza nini uthi akusokweni kwazi ikhadi la emhlabeni uJesu kazange amelane nolokhunja no Tiberius Caesar lo wayephila ngalezi zikhathi ama-30 AD azange amelane no Pilate kodwa washumayela insindiso etshela abantu ngombuso okuwona nenkululeko okuyiyo. Yilena ke namhlanje sifakaza ngayo nesithi abantu abaqaphela abafundisi bama ngobangenile ngasese befaka izifundo ezibhubhisayo. Angeke namhlanje uthanda imali njengabazalwane ubuya lo moya ekuthemtheni lapha uJesu Kristu ethemtho temptation isithathu masingayizwa anganoma khona ufuna ukisho mhlawumbe sikhathe le ndaba yelokhunjana yomusa kuze umzalwana yizwe kahle. So ithi la ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa uboniselisiwe kubantu bonke uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nenkanuko zezwe sihambe ngani ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu lesikhathi samanje. So umusa kaNkulunkulu into yenzayo lo ukuthi sihamba ngokulunga nangokuqonda. Yini ukuqonda? Ukuqonda ukwazi intando kaNkulunkulu nokuthandwa nokuhle okuthandekayo okubongekayo okuncomekayo kuNkulunkulu. Yini lokho kuhle kuyabongeka phambi kwabantu kaNkulunkulu umsindiswe othanda ukuthi abantu abanjani basindiswe bafinyelele kulazi iqiniso. Hayi abantu banemoto babe nemoto. Ngendlela engizwa ngakhona
mangiyithola mina ipulpit indawo yokuyotshela umuntu ngoNkulunkulu ukuthi umuntu makazi uNkulunkulu and ngendlela osho ngakhona ngendlela nje isifunde ngakhona eBhayibhelini ithe imessage injalo ngokuthi ke manje nawo lo moya wenyoka uyathanda ukedi izinto ezithile ulokhu uzithi nje kancane kuthe kumele ngabe kunje kupulpit then kwaba nezinto ezilokhu ingena nje kancane kanti manje sezabashift abantu kuphi kuleli qiniso kahle kahle nje ipulpit eyokuthi umuntu yazi uNkulunkulu pulpit sokulokho ipulpit lokulungisa umphefumulo womuntu ipulpit lokubuild character yomuntu imenza umuntu afane noNkulunkulu naye lapha indabana ku Matthew 28 uthi uJesu Kristu ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi bami nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana kaMoya oNgcwele nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho ikuphi abayale ngakho hambani notshela abantu ngemoto hambani notshela abantu ngokuthi uzoba ummeli hamba notshela abantu uzoba udokotela cha Jesu Christ azange entertain yonke lento hayi ngoba abantu bayidinga ilasitshela yena ku Matthew 6 ukuthi hayi uthi ngoba nguNkulunkulu angazi niyayidinga musana ukukhathazwa lezo zinto so ayefundisile uJesu kuphi that's the question ukuthini funani umbuso kabani kaNkulunkulu nokulunga kwakhe lokho ukuthi ngizokungezelela so why namhlanje kunabafundisi abathatha ipulpit kaNkulunkulu instead batshele abantu ukuthi uNkulunkulu uthandana ufuna nishintshe niguquke endleleni zenezinto bazothi I can see your car babuya kuba umoya wenyoka bafuka abaprofeti bamanga mhlambe sivale ngale ngoba uthela ukunjani angazi ngokukhanya bufuna ungena nangi lapha uPeter uyayisho le ndaba la 2 Peter chapter 2 okay fundeka kanje verse 1 aqala ngihloko uPetro uxwayisa ngabafundisi bamanga uPetro uxwayisa ngabafundisi bamanga bakhona abafundisi bamanga okay asizwe kepha kwavela nabaprofeti bamanga phakathi kwesizwe njengokuba nakunina kuzakuba khona abafundisi bamanga abazakungenisa ngasese izifundiso zamanga ezibhubhisayo bephika nombuso wabathengayo bezilethela ukubhujisa okusheshayo nabaningi bayakulandela amanyala abo ngenxa yabo indlela eqinisa iyakuhlanjalazo nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili abakulahla kwabo kwamandulo akulibali nokubhujisa kwabo akuzeli okay cela ume lapho so naye indaba uyatshela umpostoli Peter uthi esizweni labe sifunda abaprofeti bamanga uNkulunkulu abexwayisa ngapho babona kanjani uthi babe khona akasibuzi kumpostoli Peter la ukuthi bazoba khona nabafundisi bamanga uyasitshela uthi nakuthina bazoba khona abantu abazothi babafundisi babafundisa amanga izwe into abazoyenza ukuthi uthi uthi bazonjani bazongenisa ngasese izifundiso zamanga ezibhubhisayo izifundiso zamanga ebhubhisayo bethi lezi zinto oqhamuka kuNkulunkulu kodwa izifundiso zani zamanga sesiwachazile lethi amanga yini amanga iyo yonke into esetshenziswa ukususa imiguphi ezwini likaNkulunkulu ukuthi umuntu angakholwa lento uNkulunkulu ayisho abantu abasakholwa ukuthi uJesu Kristu ngokunjathi funana umbuso wakhe nokulunga kwakhe lokwanele sebefuna ukufuna nokunye abasakuzwa mokukhuluma lonto leyo ay yabhora basuswe yini basuse labafundisi ifundiso zamanga bangenise kanjani ngasese mayiqhubeka laphana ithi ukuthi nabaningi bakulandela ini amanyala abo uthi ngenxa yabe indlela iqinise njani iyahlambalaza ivangeli ngenxa ukuthi namhla khona abavangela abazalwana abamasela singamasela thina abazalwana banamhlanje basithanda izinto ngabazalwana aba great sine competition siyancintisana ugqoke kanjani driver yiphi imoto sithanda imali ukudlula ema company namhlanje oba sibhize sibabazi ANC ukuthi ANC yantshontsha abantu abamasela amakhulu abazalwana siyeke ANC ngeke ukukhohlakala ube yisela njengomzalwane wanamhlanje wabenziwe yini labafundisi bamanga because ipulpit lisetshenziswa ukuthi lenze umsebenzi engamiselwanga wona ukuthi kwakhiwe icharacter yomuntu ishintsho njengoba lesishilo ukuthi uyamukela uJesu but egcine ayiphelele afuna ufundisa ukugcina konke akusafundiswa ke manje abantu bagcine konke abantu bayewa lapha umotivate uyomotivator umbulali lesoko kunenkabe ekhuluma ukuthi thina siyabulala umuntu bezinjani sihambe senkonzweni socela yini uxolo bekhuluma kanjani inkabi umbulala umuntu othola imali ngokuchitha igazi izinto ezenziwa abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga ivangeli ihlanjalezwa ngalo ndlela enjalo ukuthi thina singabazalwane asakwazi okubi nokuhle asiphenduke sigcina ngokumukela uJesu njengenkosi nomsindisi nompenduko kanti no repentance kanti indaba iyaqhubeka ukuthi fanele ishintshe icharacter ube isidalwe esisha wenza intando kaNkulunkulu ukulunga ayi yazi isikhathi nje sesiphoqele ngempela yona isaseningi but nje ngikuzwile ukuthi labafundisi nama labaprofeti beza neqiniso eliyiswe
kodwa bese beeda njengoba wenza noSathane and abakuedayo ngamanga ngizwile leyo ngithanda asiyivaleni khona lapho maybe masibuya next time engathi saseyinde kakhulu ngoba njengamanje sikhuluma ngabafundisi bamanga abaprofethi bamanga kushuthi sazophinde futhi asiqedanga le sazophinde futhi sike siveze abeqiniso ke manje yebo ngoba kuba kuhle nabo babe khona laba abaphuphayo einkonzweni asikafiki nakubo ngoba yemaphupho bagcwele lapha einkonzweni bayaphupha baphuphe nezinkukhu ezimhlophe and uqinisile uke wayimention indaba yokuthi kunzima ukukhipha umuntu once wangenwa yilento le fana nomuntu ongenwe umoya lo ukuthi athi ngaphupha mina umkhulu wami wavela ende ngempela ngawuthola umsebenzi esimeni saphaka once umuntu waba naleyo nto leyo cause usene evidence yebo sekunzima ukumkhipha lo muntu lo akusamenza lutho sekuyodinga uNkulunkulu impela mase be prophet so nabo laba beprofethi labe esimeni saphakade ngiyambona umkhulu wakho ngiyambona engena ngiyambona bakhuluma ukuthi ufunani ngalo kuye le ndaba yoprofeti ayi sivalala sorry mhlawumbe ugcwalisa okay before you val there is what nembuzo ethi namhlanje kubuza abantu abethi ngiyamphupha yena uJesu noma singaphendula sithi ngiyamphupha mina ngazi uJesu Kristu ngimphupha kangakanani but kubulo uthi ungatshela abantu ukuthi ngiyamphupha uJesu bafuna ukuthini bathi bona bayaphupha omkhulu babo bese lokho kusho ukuthini kusho ukuthi uphupha umkhulu wakho because umphuphila umphuphanga lo akwenza ukuthi kwethu uNkulunkulu sikhonza kanjani abangase abazalwana bagcina ngokumphupha uJesu bayambona abazalwana bagcina ngokumphupha uJesu bayathathwa bayisezulwini abanye so akusinto esingayitshela abantu abangakholwa thina ukuthi bakholwe lento esilokhundana esishumayela lo mbuzo nje uthi ngiyamphupha yena uJesu abanye bazothi ngiyabaphupha yena uAbraham asidingi ukuphupha Abraham thina sibekwa ngoAbraham sibekwe kuJesu so lo othi umbuzo othi ngiyamphupha yena uJesu yebo uJesu Kristu bayamphupha abazalwane bayambona bayamazi uyaphila kubo so but akusinto esingakhathazeka ngayo lesitshela abantu basezulu ngeke ibasize ngayo asizelanga ukuzoprova even noJesu Kristu kwakumele approve uSathane but wathi ngizwe ngimprove akanga waguqule la mathi uJesu yeso kwethu ukukholwa nangokwazi kodwa sihamba ngokukholwa isho njalo incwadi hayi ngiyathemba siqedile engakusho nje mina ukuthi uma ngabe ukuthi siyawakhuluma lamazwi lawa ukakamamukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho I'm telling you uzoyimamela nje lengxoxo usho ukuthi ngaze ngalimosha idatha lami izoba very useless kuwena futhi nje ngeke izikusize ngalutho up until wamukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho I'm telling you uyabona that day umamukela uJesu Kristu khona into eyinkungu eyosuka uyobona ukuthi before ngimamukele kanti bengisengozini engaka reason ukuthi usibona sikhuluma kangaka ekugcineni ukuthi sifuna ukuthi umuntu azane noNkulunkulu kuphela igama lami ngumduduzi ngwakashabangu ngivumele ngithi siyayivala la sehla la sifike bus stop for today but uzoba khona past 2 sobona ngokudirect uNkulunkulu okunye sinithanda nonke amen